مهر است، کتاب محبت است، کتاب عشق است، کتاب آغاز است، کتاب انجام است، کتاب دوستداری است، کتاب مادر است، کتاب پدر است. کتابخوانی شما را به همه آرزوهاتان می‌رساند. В конечности у мальчика присутствовала лишь недоразвитая стопа со сросшимися пальцами. Никто не знает точной причины возникновения болезни, ведь у его родных, брата и сестры не было обнаружено никаких отклонений, да и у самого Ника других патологий не было замечено. марҳаматли хонандагони синфҳои 11 сектори русию забони русӣ ва забони англисӣ.